Musidɓe goɗɗo addani mi message ka privé e wondema o jiwo ɗo ko yawɗo ka école o arti o tawi suudu maɓɓe ndu sumi neno makko e ɓe makko fof luttika nde suudu toon. Joni noon Mamady Doumbouya ƴetti jiwo on, ɓanniti jiwo on, hokkimo galle e wontidi e jiwo nokku goto ila on suma himo ka kanko wondi e Mamady Doumbouya. Kanko musidɗo on o wila wondema wo yomi ndaru o jiwo ɗo kanko ko Mamady Doumbouya tambitimo ɗo kon wo hayso ko sabu ɗum ɗo Mamady goɗɗo watamo trompude. Allah akkirtani Mamady goɗɗo watamo trompude. O laamoto hande o faala be musidɓe. Ɓay o suka addanila o message ɗo ɓernande hoy moƴƴa par ce que mi tawi ha joni musidɓe men ɓe jaɓani famude piiji ɗi. Ha joni musidɓe men ɓe ala famude piiji ɗi. Kamɓe ɓe ndaara tun ko woylata ɓe kon ɓe ala ndarde ko nafata leydi ndi ko nafata en kon en fof meɗen musidɓe. E sen wattani hili ɗo wiide gandite ɗum ɗo Mamady waɗi ɗum ɗon mi yiya ɗo woɓɓe busno comparé ɗo Mamady Doumbouya tambitiki Hajja Binta Laali, Mamady Doumbouya tambitiki ɓeɗo e ɓeɗo, tambitiki ɓeɗo e ɓeɗo. E yejjiti Mamady Doumbouya ko jelo wullini. Iɗen andi ko jelo Mamady Doumbouya wullini. Sen daari sen ƴetti taw ko le 5 septembre waraɓe ɗon ɓen so ƴetti ngu laamu ɓen no wondi e rewɓe muɗum, no wondi e ɓiɓɓe muɗum musidɓe. Ɓen no wondi e rewɓe muɗum e ɓiɓɓe muɗum. Le 5 septembre ɓe wari ɗon ɓen. O wari ɗon fulɓe, o wari foration, o wari ala leñol ngol o warani ɗo musidɓe. Ɓen ɗon no wondi e ɓen no wondi e mawɓe muɗum e ɓiɓɓe muɗum e rewɓe muɗum. Ɓen ko laabi jelu ɓen wullata, ko gulaɗi jelu ɓen wullata e ɗon andi. E yejjiti ɓe honno feendo ƴetti laamu ngu wano Sadiba Coulibaly en on honno o colonel Jokari ɓanda ko Célestin Biavogi kono ɓeɗo fof ko waraɓe laamu CNRD. Hara sukaɓe ɓen fellaɓe ɓen kadi ma wonɗo tawaka ɓeɗo fof si tawi woni awa moƴƴereji so waɗi moƴƴere wotere nden moƴƴere wotere wawa wonde sabu o luttaka laamu awa mo waɗi probléme ji wulure ɓawa muɗum. Probléme ji wulure himo waɗi wonnama si min wata weltanade Mamady Doumbouya sabu mo ɓanniti o bandirawo ɗon, sabu mo ɓanniti goto so ƴetti ɗo goto waɗi o udditi reedu makko ndun o waɗi o nder toon on goto pet mi watama weltanorde sabu ɗum par ce que ko wulure himɓe woni, ko million ji himɓe woni hande ko duwa wallitade hande guineɓe ɓe fof ko kanko woni kanko ardi hande leydi ni, guineɓe ɓe fof ko kanko duwa ɓe ɓannude o fonna fof fi mo ƴetti ɗo goto pet ɓanniti ko hombo honno weltantomo sabu ɗum hoko duwa wadde o waɗi na ɗum jamanu habbor mo guineɓe ɓe fof o ɓannita ɗum o fonna fof. Kono jamanu duwa wattude hili, jamanu duwa analyse de piiji labaɗe harna analyse gol piwoy koye ala nafa hay e nokku, piwoy koye ala nafa hay e nokku, koye ala nafa hay e nokku. Mamady Doumbouya goto wi Mamady no moƴƴi par ce que Mamady Doumbouya ko jawle leydi ndin o woni ƴettude ndin o funsa jawle hawtaɗe ɗen foppo hawtuɗen ɗe jawle ɗo woni bonnude ɗo ɗe woni okkitirde ɗo koye fof hawti ɗe jawle na kanko jeeyi ɗe ko aro tawi ɗe jawle o anda honto ɗe iwri honto ɗe umani o anda o aro taw ɗum wona kanko yangani ndi jawdi, na kanko yangani ɗe jawle toon sikku ko moƴƴere makko ni okkugol ko jeeya ɗum na moƴƴere ɗum ko angal hakkil walla suusugol reedu watta ɗi piiji par ce que okkugol ko jeeya a anda ko honno sakkitotoɗa e ɗum ɗo ɗum ko angal hakkil walla ko wiyegol ko suusugol reedu tawata ko ukkata ɗum e probléme ñandegol musidɓe. Ten habboro Mamady ko habborɗe Mamady Doumbouya kon acce jogtire ɗum waɗa goto arɗo wigol Mamady Doumbouya no moƴƴi no waɗa ɗum ɗo e ɗum ɗo. Mamady Doumbouya simo moƴƴi yo organise élection laaɓuɗo, yo organise élection laaɓuɗo, yo fonno guineɓe ɓen fof toñaɓɓen yo jonutuɓe gonga maɓɓe kan so tawi ɗum min ganda Mamady Doumbouya ko moƴƴuɗo ko ɗum warno kadi o fodi le 5 septembre ko ɗum o fotino en o fonna en fof meɗen hay goto toñetake toñaɗo wo on tigui hetta e gonga mum kan ɗum ɗon o firti ɗum ko on ɗum kadi wiyete mo kala haalanɗo en yewtere premiére fois ƴetten nde yewtere ɗo so sensi to enen kadi sensen ko ɗum leydi men ndi wawade sansude ko ɗum won ton musidɓe Allah fawa en jam.